Gospodi Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnoga. Oče Stefane, braćo i sestre, u ovome divnom i veličanstvenom danu, kada smo se sabrali, a zaista pitanje gdje bi trebali da budemo, nego li ovdje na obali Ohridskog jezera. Na Ohridskom jezeru, gdje se sveti vladika Nikolaj molio, gdje je napisao najveća svoja dela, koja vidim prevedena su na makedonski jezik i na mnoge druge jezike na svetu. Sabralo nas je ovdje ništa drugo do ljubav. Ljubav u Gospoda našega Isusa Hrista, ljubav u našu pravoslavnu veru, kojoj, kao što vidite, nema granica. Ovdje, kako mogu da primijetim, ima nas sa raznih strana i tako i treba da bude. Zna otac Stefan dobro, a ja imam nešto malo iskustva, a dolaze ljudi, a postavljaju mnoga pitanja. I treba da se pitanja postavljaju, jer ako se ne postavi pitanje, pogotovo onome od koga ćete dobiti pravi odgovor, onda je to zaista promašaj. Sami ne možemo da rešimo sve u životu, iako ponekad to tako i pomislimo. A mi sveštenici nekada po svojoj ličnoj savesti, nekada po iskustvu koje imamo, nekada po onome što smo naučili u bogosloviji i fakultetu, govorimo znajući, a to hoćemo i vama danas da kažemo, da ključ svih naših problema, svih naših pitanja, dakle i ono što nas opterećuje i muči svakodnevno, je u Svetome pismu. Čitajte, braćo i sestre, Sveto pismo. A oni koji nemaju vremena da čitaju Sveto pismo, pa bar da nedeljom budu na liturgiji. A kad su na liturgiji, da ne budu samo pasivni posmatrači liturgije. Ili da sede, ili vidim neko telefonom fotografiše, dobro i to nekada, ali nije dobro preterati. Naravna stvar, ne smeta to mnogo nama, nego za vas same. Ako li vam pažnju odvuče nešto drugo, onda ste u hramu zaista bili onako samo prisutni, ali ništa niste ni učinili za sebe, niti za ovu zajednicu ovdje u kojoj smo okupljeni. A današnje evanđelje iz Svetoga pisma, koje je otac Stefan pročitao, dobro ste svi razumeli. Ne može tu mnogo da se razume, odnosno da se ne razume, ako li znamo priče iz Svetoga pisma koje govore o životu i radu Gospoda našega Isusa Hrista. A današnje evanđelje nam govori kako Gospod ide kroz Jerusalim i nije to samo jednom išao, mnogo puta on išao kroz Jerusalim, ali ovoga puta učenici njegovi vide, iako je to i Gospod naravno stvar video, vide jednoga čoveka koji sedi pred hramom i prosi. Imamo mi takvih slika puno i danas oko naših hramova. Prosi i to čovek koji je slep, ali ne ono kada čovjek ostari ili se povredi ili nešto, nego ovaj čovjek je bio slep od rođenja, braćo i sestre. A verovalo se u narodu, kao što se danas veruje, da ako je neko zgrešio u familiji daljnoj, pa to se prenosi s kolena na koleno, pa onda mlađi ispaštaju. I onda učenici, naravna stvar, zbog toga svega što su znali, oni pitaju Gospoda pa kažu, učitelju, ko li sagreši? Dakle, da li on, da li njegovi roditelji, ili verovatno neko od bližnjih. A nije mogao da sagreši kad se rodio, dakle, slep. A njegovi roditelji, pa možda su oni. I oni očekuju takav odgovor. A šta Gospod odgovara? Niti sagreši on, niti njegovi roditelji, nego da se pokaže slava Božja ovdje na zemlji. Da se pokaže, braćo i sestre, da mi živimo onako kako hoćemo, po slobodi svojoj,
o slobodi koju nam je Bog dao. Ali ne znamo dana ni časa kada se nekome nešto može da desi. Verujemo duboko ono dobro, ali dešava se i ono loše. Pa čovjek često puta oboli. Pa ima ona poslovica jedna, bez nevolje nema bogomolje. A je to treba nama da se dešava, da nam se desi neka nevolja. Pa da onda kažemo, idemo dakle u crkvu, idemo u manastir, tražimo Boga negde na nekom drugom mjestu, a nismo ga našli u svome domu, nismo ga našli u svojoj duši, nismo posvetili za Gospoda ni malo vremena. To dakle nije dobro, nego treba prvo Gospoda da nađemo dakle u svojoj duši, u svojim mislima i o tome često puta da razmišljamo. Da razmišljamo i o svakom danu koji će doći, da razmišljamo i o delima svojim. Jer smrt je i bolesti su posljedice greha, to mi znamo, ali one grehove koje mi činimo iz dana u dan, i ti grehovi nas opterećuju i teško ih je nositi. Zato je tu Majka Crkva da vas pozove na ispovest. A kada se dođe na ispovest, tu je pokajanje, ali nije dovoljno samo se pokajati, nego grehove moramo i da okajemo. Kako da ih okajemo i na koji način, nego li da se popravimo, da budemo bolji nego li što jesmo. I da o svim onim teškoćama koje su u našim porodicama razmišljamo da je to možda priziv Božji. Mi sveštenici pozivamo ovdje s ovih veri da dođete u crkvu. Pozivamo narod da priđe Hristu. Ali vidite, Gospod nas priziva i to priziva na razne načine. A jedan od tih je, vidite, i ovo dete koje je bilo bolesno i ima takvih porodica, ali ne treba očajavati, braćo i sestre. Ne treba očajavati. I onaj ko ima bolesno dete, ko ima nekoga bolesno, ne treba da očajava zbog toga, nego naprotiv, da kaže, Gospode, hvala ti što si mi to dao. Ja to ovdje treba na zemlji da ispunim. Treba roditelji da ispune roditeljsku dužnost, a mi opet hrišćani da ispunimo našu hrišćansku dužnost. Pa jedni drugima da budemo, da budemo na pomoći, da jedni drugima pomažemo. I samo tako živeći, mi ćemo da zadobijemo milost Božju. A bez milosti Božje nema ulaska u Carstvo nebesko. Verujte mi, milost Božja je zaista važna i milost Božja je na prvome mjestu i milost Božja će biti kada bude došao strašni sud. Nemojmo mnogo da se nadamo u to. Znamo da će biti, ali da učinimo i mi nešto od sebe. A evo vi ste danas, braćo i sestre, učinili nešto, jer ste danas mogli da budete na nekom drugom mjestu, a vi ste došli ovdje da budete na sebe liturgiji. A onda ako se neko među vama pita, pa kaže zašto ovaj sveštenik nama priča kako mi treba da radimo i da delamo, kad smo mi već ovdje, mi to ispunjavamo. A vi, braćo i sestre, koji ste došli ovdje u hram na molitvu, vi treba da budete produžena ruka vaše Majke Crkve. A sada kad dođete svojim domovima, vratite se da prenesete ovu toplinu molitve koju ste danas ovdje doživjeli. Da prenesete ono što ste danas u hramu čuli. I ne samo danas ovdje, nego u svakom hramu kada ste na molitvi, vi treba da budete, dakle, misionari i da govorite i da prenosite ono što ste doživjeli. Ne treba to da sakrijete i da čuvate u ljuštovi, nego da se oslobodite i da prizovete i ostale da priđu Hristu, da priđu Majci Crkvi koja ih željno očekuje. Ja sam ovdje po drugi put. Bio sam prošle godine ovdje s jednom divnom porodicom i pijevi. Oni su ovdje iz Ohrida, a mi smo u Lici. Tamo živimo, tamo radimo u Austriji. Ali su mi pričali o ocu Stefanu. Pričali mi o divnim molitvama i ovom glasu koji ima. I ja sam otišao iz ove svetinje prošle godine, razmišljao sam takav glas, takvog duhovnika zaista treba zaslužiti.
A onda kad pogledamo u hramu pa vidimo vas ovdje, onda kažem pa blagoslov Božji je na vama i blagoslov Božji vas priziva i molitve oca Stefana, dakle da budete danas ovdje. I sa mnom je danas došlo oko 20-ak naših parafijana koji su došli da se poklone svetinjama, a evo vidite među prvima i kako ostalo i početi ovo naše ovdje hodočašće bez liturgije. A gdje da započnemo? Nego li u Kalištu, nego li ovdje kod oca Stefana. I hvala oče Stefane što ste blagoslovili da danas ovdje načas da se pomolim Bogu. Naravno, ima uzbuđenja puno i s jedne i s druge strane, a treba toga i to nam je neophodno, jer to uzbuđenje je u radosti u Hristu Gospodu koji nas je sabrao i koji nas sabira svakodnevno. Neka današnji dan, braćo i sestre, protekne onako kako vi ste zamislili, najbolje da Gospod blagoslovi, da usliši vaše molitve, da ona divna dečica koja su prišla svetoj čaši pričešća, odrastaju u rastu Hristovome, da pričešće bude svima vama na pojačanje duševnih i telesnih moći, da bismo se opet i ovdje i na nekom drugom mjestu sreli, a onda kad se sretnemo da se radujemo jednim drugima i da naša ova divna hrišćanska pravoslavna porodica jača, da bude što veća, a opet i da bude što čvršća, što istinitija i što pravoslavnija. Amin. 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 Jaz bi sakal samo dva zbora da kažem za besedama, što od srce, od Dragan prinese Deniska. Vidite, nemožno je da se najda zborovi listico, ko što ke se dopolni kažaното na otec. Sakam samo, ne sam jedna malečka korekcija vo govorot na otec Dragan. Tamo kada što zboruvaše za sebe si kako sveštenik i čovjek su skromno iskustva. To točno ne je samo te tragu vidjeti. Otec Dragan za svoga to ogromno životno i pastirsko iskustvo. To je sveštenik na mnogo odgovorna crkovna regija u Avstrija. Baš se rabota mnogo pravoslavnih ljudi od razno etničko poteko, različno jazično iskustvo. A otec Dragan podjednako site gi prega. Site se njegovi, mnogo naši Makedonci koji su rabota voli, počušuvat kako svoj istinski pastor. Ti gi posjetuvat njegovite liturgijski podvigi. Učestvuvat vonih onaka kako što sami od Deniska mi kaža povikuvajkine, po liturgijata da ne sme statistiki tu živi učestnici. Da ne gledame od budilike, da je igrame ta spasitelna utakmica, kao što vodi od carstva Božje. Ušte naš pestelu i blagodatni za ljubovta što pokazate i do verga svoja. Što verata bez Zato ti velam, ne izi se prostuvat mogu gregovi, potom vozlovi mnogu, ako mu malko se prostuva, malo je ljubofin. Ne ize pak i reče, ti se prostuvat grebovite, a on je što sedja sa njega na trpezeta, počne da govora do sebe, ko je ovo što i grevovi oprostuva. Na ženata pak i reče, verata tvoja te spava.